kode y'akamenyetso ko guteranya 503, idarapo ry'igihugu rifite amabara y'ubururu bwinshi n'umweru kandi atambitse, hasi no hejuru ni ubururu, hagati n'umweru. Muri iryo bara ry'umweru hagati no hagati usangamo ikirangantego cya Repubulika ya El Salvador. El Salvador ni igihugu gituwe n'abaturage miliyoni 6,602,000 n'abantu 370. Gifite ubuso bungana na kilometero kare 21,041. Ni kimwe mu bihugu 7 bigize ikiraro gihuza Amerique du Nord na Amerique du Sud. Iyo nta yindi na Amerique Centrale. Ibyo bihugu 7 bigize Amerique Centrale ni ibi bikurikira: harimo Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama na El Salvador nyirizina. Iyi El Salvador kandi ihana imbibi n'ibihugu 2 gusa. Mu majyaruguru yayo hari Guatemala, iburasirazuba uhasanga Honduras, naho iburengerazuba bwayo uhasanga Ocean Pacifique ya ruguru, ari nayo izunguruka ikagera mu majyepfo ya El Salvador, bigatuma nta kindi gihugu bihana imbibi. Ururimi abaturage ba El Salvador bavuga cyane kurusha izindi ni Icyesipanyol. Umurwa mukuru w'iki gihugu ni San Salvador. Ukigera muri uyu murwa mukuru kandi niba utwaye imodoka ugomba kumenya yuko batwarira iburyo nk'umukono rusange batwariramo mu mihanda yo muri El Salvador. Iyo ugeze muri uyu murwa mukuru rwagati kandi ubona stati nini cyane yubatswe tariki ya 26 Ugushyingo 1942. Yubakwa n'umuhanga mu by'ubwubatsi witwa José María Barahona Villaseñor. Iyo stati bayise Monumento al Divino Salvador del Mundo, ubwo ugenekereje mu Cyongereza ni nka Monument to the Divine Savior of the World. Iyo stati igaragaza Yezu Kristo Nyirimpuhwe ahagaze hejuru y'umubumbe w'isi, atunze agatoki mu kirere ahitegeye ukwezi. Nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose wowe dukomeje kubana muri iki kiganiro. Kora subscribe urabuteye inkunga iki kiganiro. Naho njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho nitwa Roger Twiz. Ngaho reka San Salvador tuyihere mu myaka 43 ishize, ubwo umugabo w'umucuruzi akaba n'umuyoboke w'idini ya Islam, Imam Armando Bukele Katan, n'umufasha we Olga Ortez de Bukele, uyu akaba umukristokazi wamaramaje bibarukaga umwana w'umuhungu ku itariki 24 z'ukwa karindwi 1981. Uyu mwana bamwise Nayib Armando Bukele Ortez. Uyu mwana yaje ari uw'umugisha kuko ubu uyu Nayib Bukele niwe perezida wa El Salvador, akaba umugabo wazanye impinduka nshya muri politike ya El Salvador no mu bihugu biri muri Amerique Centrale. Agisoza kwiga kaminuza muri University Central American ku myaka 18 gusa y'amavuko, yahise ashinga kampani ye bwite. Isabonye imyitwarire ye mu bucuruzi, yahise amuha ububasha bwo guhagararira imitungo yose y'umuryango. Muri 2014 ikinyamakuru cya El Faro cyatangaje amakuru afite titre igira iti Bukele owned Yamaha Motors El Salvador. Iyo ni kampani ishinzwe gucuruza no kwinjiza products za Yamaha muri El Salvador. Mbere yaho gato muri 2011 yari director and president muri marketing agencies za Obamet na SA2CV. Ku itariki 6 Ukuboza mu 2014 nibwo Nayib Bukele yambitse impeta umukunzi warusha imyaka 4 gusa y'amavuko, ariwe Gabriela Roberta Rodriguez Perez Alonso. Uyu akaba umunyamashuri kazi ukomoka mu muryango w'abajejetafaranga bo muri San Salvador. Uyu mukobwa kandi afite doctora muri psychology and educate, ariko ntawe ahurira nabyo kuko we yihebeye kubyina. Nayib na Rodriguez uwo munsi bemeranya kubana karamata mu birori byabaye mu ibanga rikomeye cyane, bibera mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa San Salvador mu busitani bwiza buri ku kirunga cyazimye cya El Bokelo. Iki kirunga gifite uburebure bungana na feet 6211, ubwo abari metero 1893 z'ubutumburuke.
Kuva icyo gihe kugeza ubu bamaze kubyarana abana babiri aribo Layla na Amineya. Ngaho rero nimunyemerere ibi bintu tubigendanemo neza, maze mbereke ishusho ngari isa n'imbonerahamwe ikubiyemo urugendo rwe mu bya politike. Hagati aho rero niwumva amagambo nka FMLN, Arena cyangwa CD ntibigucange, kuko ni amagambo y'impine asobanura amazina y'amashyaka akomeye cyane muri politike ya El Salvador. Nubwo uko atondetse n'icyo avuga biri mu cyesipanyol, ndagerageza izo mpine kuzirambura mu cyongereza kugira ngo bitworohere. Twihuse cyane rero nabyo kwizimba mu magambo, reka duhere mu 2012 ubwo Nayib Bukele yatorerwaga kuba meya wa Nuevo Cuscatlán muri departement ya La Libertad. Icyo gihe yari umukandida w'ishyaka rya Falabundo Multi-National Liberation Front, ari ryo FMLN mu magambo ahinnye, ahanganye n'abandi bakandida babiri bava mu mashyaka atandukanye ariyo Democratic Change na Nationalist Republican Alliance, Arena, rihagarariwe na Thomas Rodriguez. Icyo gihe Bukele yaratowe agira amajwi 49.72%, ubwo abayatoye n'abantu 2,754, naho Thomas Rodriguez wo mu ishyaka rya Arena agira amajwi 46.67%, ubwo nawe abayatowe n'abantu basaga 2,585, naho ishyaka rya Democratic Change bagira ijwi 1.95%, ubwo ababatoye bose hamwe bari abantu 108 gusa. Amatora arangiye, ishyaka rya Democratic Change ryatangaje yuko rihaye amajwi yaryo yose Nayib Bukele, abatsinze amatora ku majwi yose hamwe 51.67%, ubwo bari abantu 2,862. Ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu 2012 rero nibwo yahawe ububasha n'ubushobozi ku mugaragaro, yitwa meya wa Nuevo Cuscatlán. Mu 2015 nibwo manda yo kuyobora Nuevo Cuscatlán yarangiye. Muri uwo mwaka rero hari mu rugendo rwo gushakisha umuyobozi mushya usimbura ucyuye igihe ku mwanya wa meya wa San Salvador. Uyu ukaba umujyi n'umurwa mukuru wa El Salvador. Hari amashyaka abiri yishyize hamwe atanga umukandida umwe rukumbi uzayahagararira mu matora. Uwo nta wundi yari Nayib Bukele. Ayo mashyaka yari FMLN yahozemo na Salvadoran Progressive Party PSP. Icyo gihe Bukele yinjiye mu matora ahanganye n'umuherwe w'umushoramari Edwin Zamora, wahoze ari n'umudepite mu ishyaka rya Nationalist Republican Alliance, Arena. Arena yahuje amaboko na National Coalition Party PCN, maze nabo bashyigikira Edwin Zamora mu matora. Amatora amaze kurangira rero, umwanzuro w'ibyavuye mu matora waje ugaragaza ko Nayib Bukele n'amashyaka amushyigikiye batsinze amatora ku majwi 50.37%. Batowe n'abaturage 89,000 n'abantu 164, naho Edwin Zamora n'amashyaka amushyigikiye bagira amajwi 46.49%. Batorwa n'abantu 82,000 n'abantu 288. Ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu mu 2015 nibwo yatangiye imirimo ye nka meya wa San Salvador. Mu 2017 Bukele yateye umugongo ishyaka ryamwinjije muri politike, atangira kunenga byimazeyo imikorere ya Salvador Sanchez Sele wari perezida wa El Salvador, akaba n'umuyobozi w'ikirenga wa Falabundo Multi-National Liberation Front FMLN. Muri uwo mwaka rero yirukanwe mu ishyaka rya FMLN rimushinja uburyarya n'ubugambanyi no kunyuranya n'amahame yaryo, nawe akarishinja politike mbi y'ikene wabo na ruswa byamunze ishyaka bigaragarira mu kuzamura abantu mu myanya. Tariki ya 25 z'ukwa 10 mu 2017, uwo munsi nibwo yashinze ishyaka rye bwite. Mu 2018 yihuza n'ishyaka rya Democratic Change kugira ngo rimufashe mu gusoza manda ye. Mu mezi ya nyuma ya manda ye rero, aha niho Bukele yahinduye isura ya San Salvador karahava. Yongereye imihanda, avugurura amazu, yagura imiyoboro y'itumanaho n'amashanyarazi, ku buryo ibi bikorwa remezo byose byatwaye ingengo y'imari ingana na miliyoni 5,700,000 by'amadolari ya Amerika. Ibyo byamuhaye igikundiro mu baturage,
maze imirimo ye imuhesha ijambo muri politike ya El Salvador. Tariki ya 21 z'ukwa munani 2018 ishyaka rye ryemerwa n'amategeko rihabwa ubuzima gatozi ryitwa Nuevas Ideas. Ugenekereje mu cyongereza ni nka New Ideas, mu kinyarwanda ni nk'ibitekerezo bishya cyangwa se bigezweho. 2019 ishyaka rya Grand Alliance for National Unity Ghana ryatanze Bukele nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu. Kubera yuko ishyaka rye rya New Ideas aribwo ryari ritangiye gukora byemewe n'amategeko, nta banyamuryango bahagije ryari rifite, yisunze Ghana kugira ngo abone amajwi y'abaturage bakaba n'abayoboke b'iryo shyaka. Nuko Bukele yinjiye mu matora, asangamo abakandida babiri bahagarariye amashyaka abiri y'inkorokoro muri El Salvador, aribo Carlos Correa wa Arena hamwe na Hugo Martinez wa FMLN. Abo bose yabakubise inshuro, atorwa n'abantu 1,434,000 n'abantu 856. Ubwo ushyize ku ijanisha aba yagize amajwi 53.10%. Kuva ubwo El Salvador ibibonye perezida mushya ufite imyumvire mishya kandi igendanye n'igihe mu bya politike. Ni umugabo udakozwe ibyo kwambara amakoti y'abanyacyubahiro ngo yarenze hejuru y'amashati afungishijwe ibifungo bihenze na za cravate ziniga amajosi, ahubwo wiyambarira bisanzwe, akarenzaho ingofero ya songa mbere na marinette amurinda izuba ku buryo umubonye wese atamukekera akazi ko mu biro. Bukele yizera yuko icyubahiro cy'umugabo kitarangwa n'imyenda cyangwa imikufi yambara ihenze, ahubwo ukibonera mu bikorwa akora. Tariki ya 3 z'ukwa kabiri muri 2019 Perezida Bukele nibwo yatangaje yuko yatsinze amatora kubera yuko abo bari bahanganye boroshye. Tariki ya 1 z'ukwa gatandatu muri 2019 kandi nibwo yatangiye inshingano nk'umukuru w'igihugu, bimugira perezida wa mbere mu myaka 30 uyoboye El Salvador atavuye mu mashyaka abiri ya rutura yiyita Wings of the Nation, amababa y'igihugu. Ayo mababa y'igihugu ni ayakurikira: Left Wing cyangwa ibaba ry'ibumoso ni FMLN, naho ibaba ry'iburyo Right Wing ni Arena. Mu ijambo mbwirwaruhame rye rya mbere nka perezida wa repubulika yarivuze ashimangira ati, uyu munsi twahinduye urupapuro, twiyemeza guhagarika intambara igitaraganya. Hano yashakaga kuvuga yuko agiye guca akavuyo katerwaga n'imitwe ibiri y'abanyabyaha yitwaje intwaro. Iyo mitwe ni MS-13 na Barrio 18. Yari yarayogosha abaturage biba, igacuruza ibiyobyabwenge, igafata abagore n'abakobwa ku ngufu, igashimuta abantu, abandi ikanabica. Ibyo byakorwaga muri iyo myaka 30 yose ayo mashyaka yamaze asimburana ku butegetsi, bigakorwa kandi abirebera. Akimara kuvuga ibi, ibyateye kabiri abasutsa abapolisi n'abasirikare mu mihanda ya San Salvador bajya guhiga abanyabyaha. Byatanze impinduka zigaragara kuko mu mwaka umwe gusa ageze ku buyobozi, ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi byari bimaze kugabanyukaho byibura 50%. Mu kwa gatatu mu 2022 weekend imwe habayemo imyivumbagatanyo y'izo nkozi z'ibibi, hapfiramo abaturage basanzwe 87. Icyo gihe Bukele yahise atangiza igitero gishya ku mitwe y'abanyabyaha yifashishije abasirikare ba Special Forces. Ku itegeko ryagiraga riti, muhiga uwitwa umunyabyaha wese inzu ku yindi, najya no mu ishyamba mumuzane tumufunge, ushaka kubarwanya uwo mumwice. Icyo gihe hafunzwe abanyabyaha barenga 75,000. Mu kwa karindwi muri 2022 hatangiye imirimo yo kubakisha gereza nshya yakira imfungwa zirenga 40,000, bayitazira Cosette. Tariki 31 Mutarama muri 2023 nibwo yafunguwe, bayita Centro de Confinamiento del Terrorismo, mu cyongereza bisobanuye Terrorism Confinement Center. Mu rwego rwo kugabanya ubucucike mu magereza, byageze mu kwa karindwi 2023 hamaze kwimurirwamo imfungwa 12,500. Ibyo bikorwa byose byatsinsuye burundu ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, abaturage bongera kugenda mu mihanda ntacyo bishisha. Bukele bagiranye igihango n'abaturage, atsindira imitima ya benshi, urukundo rurazamuka, batangira kumubonamo icyizere cyabo cy'ejo hazaza. Ibyo biragenda bigera ku rwego biyumvisha yuko ari nk'umucunguzi wa El Salvador Imana yaboherereje.
Mu bihumbi 2021 rero Bukele yasinye itegeko ryemeza ko Bitcoin yemewe mu gihugu. Hafatwa ingamba nshya zo kuyimenyekanisha nko mu rwego rwo kuvugurura Shivo Wallet. Atangira n'umushinga mushya wo kubaka umujyi wa Bitcoin. Ejo bundi mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2024 Bukele abinyujije mu ishyaka rye rya New Ideas yongeye kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Uwo mwanya yarawuhanganiye na Manuel Flores wari uhagarariye ishyaka rya FMLN. Niyo nka abaturage ba El Salvador bagiye ku masite y'itora batorana akanyamuneza, urukundo bari bamufitiye rugaragarira mu byavuye mu matora, aho yatowe n'abantu basaga 2,701,000 n'abantu 725. Ubwo ushyize ku ijanisha aba yagize amajwi 88.65 ku ijana. Nuko atsinda amatora atyo yongera kuyobora El Salvador. Kutarya indimi ku miryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yatangiye kumwikoma, kwitwa umunyagitugu, gukoresha imbaraga z'umurengera ku baturage n'ibindi byinshi ashinjwa bitandukanye. Ibyo byose ni mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro. Gufata umwanya wawe ugakurikirana ibiganiro byacu ni iby'agaciro gakomeye, turagushimiye. Kora subscribe kugira ngo ujye ubonera ku gihe ibiganiro byacu. Gira uruhare kandi mu biganiro byacu twandikira muri comment. Njye wumvaga ni Roger Twiz. Ciao.